ureba neza ko iyo video idafite amakosa, kuko iyo ifite amakosa bigaye igihe kirekire bayifunga. Nuvuga ngo twamaze gusacinga YouTube studio, urabona hari abari twereka hari Google mu ibara ry'umutuku n'ubururu, ni icyatsi. Hanyuma kwemeza kuri YouTube studio website, iriya hari website, wamara kuhemeza ngo ndahemeje, nawe ubwo nimba uwiteguye hemeze. Njyewe bari kumbaza ngo nimitemo, kubera ko mfitemo YouTube, mfite studio app, ndahitamo Google Chrome nkomeze ndeke kujya kuri studio. Wowe hari ushobora kubyemeza.